Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Šta je osvećena sveta voda? Odakle potiče sveta voda? Zašto se savjetuje svakodnevno korišćenje svete vode? Kako i kada se koristi sveta voda? Šta se dešava tokom osvećenja vodom? Hristos posredi nas, draga braćo i sestre, ja sam sveštenik Nemanja Tešić i voleo bih da vaša naredna posjeta pravoslavnoj crkvi bude ispunjena radošću i razumevanjem. Sveta voda je najstariji, da tako kažemo, crkveni predmet ili bolje rečeno supstanca, koristi se u crkvama i u domovima hrišćana od samog početka hrišćanstva. Prema verovanju crkve, Isus Hristos je prvi osvetio vode Jordana prilikom svog krštenja. Međutim, šira upotreba svete vode postala je moguća nakon edikta cara Konstantina Velikog, kada je crkva dobila slobodu da propoveda i da vrši svoja prava. Odakle i kako nam dolazi sveta voda? Mi jednostavno molimo Boga da osveti vodu koju mi već imamo i On to čini za nas. To nazivamo činom osvećenja vode. Kako voda postaje sveta? Jednostavno. Blagodat Svetoga Duha silazi na vodu tokom posebne molitve sveštenoslužitelja i vernog naroda. Tokom vekova crkva je razvila dva posebna obreda osvećenja vode, veliko osvećenje vode koje se vrši na praznik Bogojavljenja i uoči praznika, tačnije na Krstovdan, i malo osvećenje vode koje se vrši tokom godine po potrebi. Zanimljivo je da u oba obreda nalazimo momente iz čina krštenja. Tokom velikog osvećenja vode okupljeni vernici mole Boga da voda bude osvećena silaskom Svetog Duha, da nas On osvetli svetlošću razuma i pobožnosti, da ta voda bude na otproštenje naših grehova i na isceljenje duša i tela i na osvećenje naših domova. I nakon molitava i 3 puta spuštenog krsta u vodu, voda postaje blagoslovena ili sveta. Verujemo da tokom tih molitava blagodat Svetoga Duha silazi na vodu. Verovali ili ne, ali posle blagoslova voda zaista postaje posebna. Kako koristiti svetu vodu? Postoji mnogo načina da se sveta voda koristi u svakodnevnom životu. Najvažnije je da se koristi za blagosiljanje ljudi. To se čini prskanjem svete vode po ljudima, savetuje se i da se uzima sveta voda ujutru pre obroka. Prskanjem ili kropljenjem svete vode ili njenim pijenjem primamo Božju blagodat koja nam pomaže da pročistimo misli i da se odupremo grešnim iskušenjima. Sveta voda se koristi i za blagoslov novoizgrađenih crkava i ikona kao i naših kuća, automobila i drugih predmeta. Blagoslov predmeta svetom vodom je veoma stara tradicija, međutim, moramo razlikovati svetu vodu i predmete osvećene tom vodom. Nakon odgovarajućih molitava i kropljenjem i blagosiljanjem vodom predmeti ne postaju sveti, oni postaju blagosloveni ili osvećeni. Jedini izuzetak od toga su svete ikone i mi ih nazivamo svetim ikonama jer prikazuju svetitelje ili blagodaću ispunjene Božije ljude kao što su Gospod naš Isus Hristos, Presveta Bogorodica i svi sveti. Blagosiljanjem različitih predmeta svetom vodom posvećujemo ih Bogu, na neki način obeležavamo ih kao one koji pripadaju Bogu. To je ujedno i način da se zahvalimo za sve što već imamo, jer sve što imamo dolazi iz našeg zajedništva sa Bogom. Blagoslov vode dao nam je Bog, a prvo osvećenje vode dogodilo se kada je Isus ušao u reku Jordan radi svog krštenja. Na sličan način sveštenik spušta sveti krst u vodu i tokom obreda osvećenja blagodat Svetog Duha silazi na vodu i čini tu vodu svetom. Tu svetu vodu koristimo da se osvetimo pijući ili kropeći se njome. Sveta voda nas automatski ne čini svetima, ona nam donosi milost Svetoga Duha i daje nam snagu da se odupremo
grešnim željama i iskušenjima. Predmete koje blagosiljamo posvećujemo Bogu i koristimo ih sa zahvalnošću. Dakle, blagosiljanjem vode je veoma stara i veoma korisna tradicija. Hvala vam na slušanju i neka vas Bog blagoslovi, vas i vaše porodice, i nadam se da će vaša naredna posjeta Pravoslavnoj crkvi biti mnogo značajnija. Amin. Gospodi pomiluj.